Bhala ngencwadi ngifaka isicelo ngaphansi komhlabathi ngithi kuwo uzungasibuyiseli okubi ngokubi. Ke ngibone sokunyathela amawala sihamba mhlapha ngisibuze ngabe kuyoba njani sesingaphansi kwawo thina suthwele ngesifuba. Mina ngiye ngavakashela ezinye iziphathimandla ngiyobika udaba lwami khona manje ngibona omunye ubaba esukuma ehlala ngibuze baba kwenze njani uthi lehlale ngihleli kuso igama laso iqiniso manje kuyangishisa ukuhlala phezulu kweqiniso ukuthi angibuze umuntu omnyama wakwenzani omunye wakini omnyama ngoba njalo mangithi ngiyabheka ngibona umuntu omnyama phezulu komunye omnyama emcindezelo ufuna ngabi lutho ngilahlekelwe ngitholiseleni ngobuntu bashonaphi ubuntu ebantwini ke wabona ngizomnika umehlo kayiboni ngathi angiboni kahle bese ngathi ababoni masizama kodwa amahluleka yibona kuqala besahlulela ngokuhluleka kwethu thina abanye sesaphelelwa namahlono okuhamba imizi yabantu inqobo makuphekiwe ngoba isisa siphathwa isilima ngoba lezi inkondlo sizibhalayo zolihlombe mashaye izandla masibiza uNtsungulwana kuthiwa siyeke masingafuni bese kubizwa abadumile bese kubizwa bezizwe ngoba bona sebedumile kwalo myalezo bengifisa ukudlulisa ngenkondlo ngicine ngukudlile vele besizana ukudlulisa umyalezo ngilambile ngoba bekufanele kuzwakala walabo abadumile imsebenzane emincane esithuthukisayo thina abancane abazamayo inikwe impuntsumane endaweni zomntakabani kuphakelwa abasuthi bese sithukwe ngelo mahlalela ngoba babone ngathi asizami ngokwanele impilo mayingavumi ukuya phambili kanti ke nopelepele wamanje ubunga kababa okwedlula iqiniso ufakazi waloko abalikhulumayo bafabe khona amathumbu ngezandla ephakamisa isandla omunye umama emumva ecela ukukhuluma mina ngiphuma kwelinye lamazwe aseAfrika ngixolo ukungalibizi ngegama umyeni wami wafaka abhlungu ngomlilo egaqwithaye entanyeni efike lapha ezozama impilo ukuze ngikhulise abantwana ekhaya niyeke izigebengu siqaluza ngaphandle ngicashe ngengalo umthetho kodwa namhlanje ngiyagezeka mina bengithi nibulala bokufika bengingazi ukuthi kanti nani nibulalana nodwa nzalo kaShaka futhi insila yenu ngigeza izandla bengizolanda umoya wakhe ngehlahla sengibuyele emuva nikade impumelelo yini nganithuki kwelizayo nifisa ukubuya nizoxolisa kwabaphilayo kusasa nalabe nabamisela impilo zabo bephila basanilindile kwanhlupheko nisazojika nifane nabo umuntu omnyama wakwenzana omunye wakini omnyama yebo ngiyaziqhenya ngebala lameli emnyama kodwa mase ngimdala kangifisa ukufana nomuntu omnyama ngoba unokuthwesa isiqalekisa ungenzeli utho ngencazelo ukuthi abakuphiwe unokushayela ukuthi lokho kuzamayo akufanele wena ngoMntakabani umuntu omnyama uncamanisa uncama ukushintshanisa izidwethu zamandiya kunokubhinqa ibheshu nje kube kanye uthi ngeke anukelwe isikhumba yena uthi ingoma zomculo wesintu ziyambhola ngona lalela abaculi baphesheya noma engazwanga ukuthi bathini phela nje mezobukeke ngcono kunontanga uSkepe Mathambo kudluka kamazi ikhehle lizalo yise uthi komsiza ngani ukwazi umlando wakhe kanti ngenza ekolo ukube senza iphutha ngokusola udadewethu mabezikhalapha ngezigcobo beshintsha ibaleli emnyama ngoba lemzansi kufanele ube mhlophe ukuze ube seduze nempumelelo vele ke nathi intombi nebaleli emnyama sishaya indifa sijahe namathanga amhlophe iyona egijimisa imizwa yethu kanti ngempela kwenzekani ngebaleli emnyama lencwadi ngithumela kwaNkondlo Zimbonga Icikozani mina kangisenamandla tshelana befundisi bensuku zogcina baya kushumayeza ngenhloso yokusikhuthuza bangasidayisela usizo thina ngasinamali ongcono basidayisela unembeza mabe nawo kubuya amahlolo kwesabihlazo basicelela amadolo okuguqa sithandaze nolimi lokukhuluma ukuphila kwabazamayo babuyelwe yithemba lempilo engcono uNkulunkulu anamandla okungcono buyisa amandla okungenani umuzi nomuzi abekhona osebenza kahle bese ukuncisha impakamo umupha uthando labaswele uCosi zapheli ingane kwane bezisihlanganisa kamnandi nogogo kohamba ogogo emhlabeni kwasalingane ezinabazukulu intombi ezogana thina nazo zizalwa amantombazane ngabe zoyalo bani ngokubekezela emendweni kosenamandla okungcono buyisa isiko lemshado ingane ezikhuliswa abazali ababili njengasekuqaleni mhlambe liyophela nodlamo olubhekiswe kwabesifazane kwabasekho nobaba baqothe basikhulisa sibukele kubo sixosha iziyalo zempilo ubusiso umalume bethu abadlala indima yobaba bethu bengeke eduze kwethu bese bancisha ulimi lokusikhumbuza ukuthi asikho emakithi sondliwa yibo bese bakhumbula ukuthi nabo banengane ezondliwa komalume abangazikhokhelanga idini ukwifa mathe phansi ngintombazane mangiqhamuka ayisuka la wena nalezi inkondlo zakho uhambe uyozihayela abazidingayo ngoba thina sivele sibone ngathi uhamba uxoshela usizi lwethu emakithi bese uzohlekisa ngalo la kulezi inkondlo zakho athi omunye umama uthengci kakhulu ngalomfana ukuthi akhuluma ulutho ngabathakathi kanti mhlambe nami ngabe liyabhodla iqiniso ngale ngane zabantu engazibulala singenzeli lutho yangidonsa inkondlo mangithi ngiyalalela
ithi thula lindoda ndiyashaya.